Umwe mu bahinga bakoze isuzuma buzima rya Kabuga Feliciano yabwiye sentare ko Kabuga w'imyaka 88 adafise ubwenge busabwa kugira akurikirane urubanza rwiwe. Ni mwiburanisha ry'uno munsi mu Buholande. Temistokle Mutijima yakurikiranye ugo rubanza aratubwira uko bimeze. Iburanisha rya none ryibanze ku kumva ibisobanuro mu magambo bya muganga Professor Henry Kennedy, umwe mu mpuguke z'abaganga bigenga zasuzumye Kabuga zibisabwe n'urwego rwasigareyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga. Ni nyuma yaho mwiburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwavuze ko ibikubiye muri raporo y'amapaje 3 izi mpuguke zakoze ubwabyo bidahagije ngo hanzurwe ko Kabuga atagishoboye kuburana burundu. Muganga Kennedy yabwiye urukiko ko mu kwezi gushize kwa kabiri ubwo we na bagenzi be babazaga Feliciano Kabuga ibibazo, uyu yagaragaje ubushobozi buke cyane bwo kumva ibisobanuro bya bimwe mu bibazo yabazwaga. Ku rundi ruhande ariko uyu akavuga ko hari ingingo zimwe bumvaga atangaho ibisubizo byumvikana ku bibazo abajijwe, nubwo ibisubizo bye byabaga ari bigufi cyane nko mu nteruro imwe. Iyi nzobere y'umuganga yatanze urugero rwaho bamubajije umubare w'abana afite, Kabuga agasubiza ko mu muco akomokamo ari bibi kubara abana umuntu afite. Muganga Kennedy yavuze ko iki kibazo yagisabiye Kabuga imbabazi, ariko Kabuga asa n'utakaje umujyo w'ikiganiro barimo, amubaza impamvu arimo gusaba imbabazi. Muri iki kiganiro n'ubundi uyu muganga yavuze ko hari aho yabajije Kabuga niba mu gihe yabasohotse muri gereza yajya kubana n'umwe mu bakobwa be. Aha Kabuga ngo yasubije muganga Kennedy ko abakobwa be bashatse abagabo, bityo yataba ari amahitamo meza. Iyi mpuguke ikavuga ko uwabasemuriraga yababwiye ko mu muco nyarwanda ababyeyi bashaje badakunda kujya kuba mu ngo z'abana babo bashatse nk'uko akenshi bigenda i Burayi. Umucamanza Ian Bono mukuri inteko iburanisha yabajije uyu muganga niba kuba ibiganiro bagiranye na Kabuga byarabaye atarakira neza indwara 3 yari amaranye iminsi nta ngaruka byaba byaragize ku buryo bwe bw'imisubirize. Aha muganga Kennedy asubiza ko ibyo nabyo yabirebyeho, ariko kandi gukomeza gusubira inyuma cyane kwe mu ntekerezo mu buryo abona ibintu no mu kwitaho kwa buri munsi na n'ubu kugikomeza, we yibwira ko impamvu yabyo irenze gushakirwa gusa kuri izo ndwara zindi. Umucamanza Ian Bonomi yabajije impuguke y'umuganga niba byakwizerwa neza ko Kabuga atarimo kujijisha abaganga agaragaza uburwayi bwe ku rwego rudahuye n'urwo mu by'ukuri buriho agamije kuyobya urukiko. Aha muganga Kennedy yifashishije urubanza rwigeze gucibwa mu Bwongereza yavuze ko bijya bibaho ko umuburanyi ashobora kujijisha abaganga agamije kuyobya urukiko. Nyamara avuga ko kuri Kabuga ashingiye ku makuru ya kiganga yabonye mu ncuro 3 yamusuzumye mu bihe bitandukanye, bigaragara by'ukuri ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bugenda buba bubi kurushaho umunsi ku wundi. Umucamanza Ian Bonomi yabajije muganga Henry Kennedy niba asobanukiwe icyo bivuze mu buryo bw'inzego z'ubutabera kwanzura ko uburana atagifite ubushobozi bw'imitekerereze bwo kuburana. Muganga Kennedy asubiza ko mu nzego z'ubutabera za byinshi mu bihugu iyo uregwa atagishoboye burundu kuburana urubanza ruhagarikwa. Umucamanza Ian Bonomi avuga ko ibyo biba mu gihe bigaragaye ko uregwa mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe adashobora kugira uruhare mu rubanza mu buryo bwuzuye uretse kuba ari aho gusa mu cyumba cy'iburanisha. Hariho yabajije muganga Kennedy niba ashingiye ku isuzuma buzima we na bagenzi be bakoze kuri Kabuga kumuzana mu rukiko byakwangiza ubuzima bwe. Muganga Kennedy yasubije ko mu bisubizo bye Kabuga yumvikanisha ko bishobora kwangiza ubuzima bwe, ariko wasanga bishobora kumunaniza mu bwonko kurushaho ariko bitamutera ihungabana. Umucamanza Ian Bonomi yabajije inzobere niba hari icyo byafasha guhindura gahunda y'imiburanishirize cyane cyane igihe iburanisha rimara hagamijwe kwihutisha ariko bigakorwa hagendewe kuko ubuzima bwa Kabuga buhagaze. Muganga Kennedy yasubije ko nk'inzobere isanzwe ikorana n'ubutabera azitandukaniro hagati y'igitekerezo mu bijyanye n'amategeko n'icyo mu buryo bwa kiganga. Ku ibyemezo byo mu rwego rw'ubucamanza bisaba igisubizo cya yego cyangwa oya, mu gihe ibya kiganga byo bisobanura kurenzaho. Bityo ku cyemezo cy'uko Kabuga yabasha cyangwa atabasha kugira uruhare mu rubanza rwe, igisubizo cye ari oya atabishobora. Yongeraho ko mu gihe urubanza rwaba rukomeje rwakomeza wadahari. Kubw'iyi nzobere ibyo bigaterwa nuko bigaragara ko ubushobozi bwa Kabuga bwo kuba yitaye kubirimo kuba no kuba yabigiramo uruhare agaragaza ibyifuzo bye buhindagurika buri kanya, kandi bigaragara ko uko igihe gishira bugenda bugabanuka. Iburanisha rirakomeza kuri wa kane muganga Professor Henry Kennedy akomeza gutanga ibisobanuro mu magambo ku isuzuma buzima we na bagenzi be bakoreye kuri Kabuga. Ihiganwa ry'urukino rwa basketball ku mugabane wa Afrika rurabandanya i Dakar muri Senegal, hakinirwa inkino zo mu mugwi wa Sahara. Kuri uyu wa gatatu harakinwa urukino rwo ku munsi wa kane. Muri aka kanya hariho harakinwa hagati ya US Monastir
yo muri Tunisia no kurwa Falcon yo muri Nigeria. Urwo rukino rurakurikirwa n'urundi ruza guhuza REG yo mu Rwanda na AS Douanes yo muri Senegal. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Eddie Gwema ariko arakurikiranira hafi izi nkino. Eddie, urakoze cyane Oriane. Ubu tuvugana umukino uhuza ikipe ya Union Sportive Monastrienne yo mu gihugu cya Tunisia na Kwara Falcons yo muri Nigeria nibwo ugitangira. Bakaba bari muri kata ya mbere kugeza kuri uyu munota. Ikipe ya Kwara Falcons niyo iri imbere n'amanota 3-2 ya Union Sportive Monastrienne. Gusa umuntu yavuga ko bikiri kare cyane kugira ngo ube wamenya ikipe iza gutsinda, kuko ikipe ya Union Sportive Monastrienne niyo maze gutsinda sezo ebyiri z'irushanwa rya Basketball Africa League. Kuba umuntu rero abona ko Kwara Falcons iri imbere ntabwo bivuze ko ariyo iza gukomeza cyangwa se gutsinda. Kuri ikipe ya Kwara Falcons uyu ni umukino wa gatatu irimo gukina, imaze gutsindwa imikino ibiri yose. Umukino wa mbere yatsinzwe na REG yo mu Rwanda, hanyuma undi mukino yarayitsinzwe n'ikipe ya Stade Malien yo mu gihugu cya Mali. Umukino wabaye ejo ku manota 78 kuri 78. Naho Union Sportive niwo mukino wayo wa kabiri irimo gukina. Umukino wayo wa mbere yari yatsinze Stade Malien ku manota 78 kuri 68. Twibutse kandi abakurikijwe rya Amerika ko ku munsi w'ejo hari habaye imikino ibiri, aho ikipe ya REG yo mu Rwanda nk'uko nari mbivuze yatsinze Abidjan Basketball Club, ubwo ni ABC niko izwi, ku manota 80 kuri 73. Iyo yari ya kabiri y'ikipe ya REG yo mu Rwanda. Bivuze ko mu mukino wari ukomojeho uza gukurikira urimo gukina uyu nguyu, aho REG yo mu Rwanda iza kuba ikina na Association Sportive de Douane yo muri Senegal. Iramutse itsinze uwo mukino byaba bivuze ko ibaye ikipe ya mbere ibonye itike yo kuzakina imikino ya nyuma izabera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Oriane, urakoze cyane Eddie, ubandanye dukurikiranira hafi iyo mikino ya basketball ku bakunzi ba sport. Urakoze. Ubu rero ni wa mwanya w'ikiganiro bungabunga buzima mutegurirwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko diphtheria ari indwara ikomeye iterwa na bagiteri ikunze kwibasira imvubura zo mu mazuru no mu muhogo. Ikwirakwira mu bantu mu buryo bworoshye binyuze mu gukoranaho cyangwa se mu mwuka, iciye mu matembabuzi yo mu nzira y'ubuhumekero asohoka iyo umuntu akoreye cyangwa yitsamuye. Mu 2016 hagaragaye abarwayi ba diphtheria bagera ku 7,000 ku isi yose nk'uko bitangazwa na OMS. Mu bihe by'ubushyuhe umuntu urwaye diphtheria azana udusebe ku ruhu tugorana gukira. Biranashoboka kandi ko umuntu yaba afite iyi ndwara ntagaragaza ibimenyetso byayo nubwo yaba agaragara nk'urwaye. Diphtheria ikwirakwira cyane ahantu mu turere dukennye, ku bikorwa remezo by'isukura, ahari isuku nkeya, aho abantu baba mu bucucike bukabije kandi bakaba batabasha kubona urukingo. Ubu mu burengerazuba bwa Afurika diphtheria iheruka kwaduka muri Nigeria, aho yahitanye ababarirwa muri 40, kandi abategetsi bavuga ko iyi ndwara iterwa na bagiteri ishobora kwica, irimo kwadukira igihugu gituranye cya Niger. Uyu ni umujyi muto wa Gure uri mu birometero 165 mu burasirazuba bw'umujyi wa Damagara mu gihugu cya Niger, aho abantu bagera kuri 500 banduye indwara ya diphtheria barimo 20 maze guhitana. Ibyo kandi byabaye mu wundi mujyi muto wa Tesker, aho iyi ndwara imaze guhitana bagera kuri 15. Ni ku nshuro ya mbere kuva mu myaka 6 ishize diphtheria yadutse muri iki gihugu. Diphtheria ni indwara ifata mu muhogo ikanatera umuriro mwinshi, kubabara umutwe no kubyimba mu ijosi. Iyaduka ry'indwara muri Damagara mu ryakangaranije abaturage bitewe n'abimaze guhitana. Ndakangurira abantu kuza bakikingiza iyi ndwara kuko irica cyane. Umuryango mpuzamahanga w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières urimo gukorana n'abategetsi bashinzwe ubuzima muri gahunda y'ikingira mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo.
turimo gufasha abategetsi ba Niger mu bijyanye n'imiti ndetse n'abakozi mu kuvura abanduye iyi ndwara. Halin yanzu kuva gahunda y'ikingira itangiye biragenda bijya mu buryo nta na hamwe urukingo rurananirwa gukora. Abantu bagera ku 400 bamaze gukingirwa mu cyiciro cya mbere cya gahunda y'ikingira ry'indwara ya diphtheria muri Damagarama. Muganga Abdulahi Isa, inzobere mu buvuzi bw'indwara z'ibyorezo ukorera muri leta ya Kano, aratubwira byinshi ku iyaduka rya diphtheria muri Nigeria. Diphtheria is a vaccine preventable. Diphtheria ni indwara iterwa na bagiteri ishobora kwirindwa hakoreshejwe urukingo. Iterwa na bagiteri yitwa Corynebacterium diphtheria kandi ikwirakwira binyuze mu matembabuzi yo mu nzira y'ubuhumekero mu gihe umuntu akorora, yitsamura cyangwa se ugize ahandi ahurira n'amatembabuzi y'uwayanduye. Ubusanzwe uwayanduye agaragaza ibimenyetso byinshi bifatiye ku buzima bwe bwite, ubudahangarwa bw'umubiri we n'imyaka afite, ariko muri rusange bakunda kugira umuriro mwinshi cyane. Hari kandi ibimenyetso by'uburwayi bwibasira inzira z'ubuhumekero nko gushonga ibimyira, gukorora, kwitsamura no kugorwa no kumira cyangwa kubabara mu muhogo. Hanyuma kandi mu gihe nta gikozwe batangira kugaragaza ibindi bimenyetso rusange nko kubyimba mu ijosi, bakazana ururenda mu kanwa rutwikira inkanka n'akugara gatwikiriye ibindi bice by'imyanya y'ubuhumekero. Ibyo bishobora kugendana no gutukura amaso cyangwa uturufuzi bishobora kuba bifitanye isano no kunanirwa guhumeka. Kandi birumvikana mu gihe bikomeye cyane haziramo n'urupfu. Kuri ubu muri leta tumaze kugira abantu basaga 380 bagaragaza ibimenyetso. Muri bo abo tumaze kwemeza ku banduye indwara ya diphtheria baragera kuri 37. Birumvikana ko tugitegereje ibindi bisubizo ku bizamini bya laboratoire, kandi umubare munini bimaze gusohoka byagaragaje ko abapimwe nta bwandu bwayo bafite. Ibi bishobora kuba bifitanye isano nuko bamwe mu bantu baba baratangiye gufata imiti ya antibiotique mbere yo kuza kwa muganga, kandi kugeza ubu tumaze kugira abantu barenga 50 bapfuye, haba mu bo byamaze kwemezwa ko bayirwaye no mu bayikekwaho. Waba warigeze kumva calisthenique? Oya, si indwara, ahubwo ishobora kuba umuti ku rubyiruko ruhangana no kureka ibiyobyabwenge. Mu mujyi wa Shimoyo mu ntara ya Manika muri Mozambique, calisthenique iratuma urubyiruko rubonaho ruhugira, rukagira ubuzima bwiza kandi rukaba kure y'ibiyobyabwenge. Calisthenique ni uruhurirane rw'imyitozo ngororamubiri hagamijwe gukomeza imikaya no kuyongerera ingufu. Mu gihe ibiyobyabwenge ari bibi, calisthenique igira umubiri w'umuntu mwiza.